Odszkodowanie z tytułu polisy na życie są to pieniądze, których ty niestety nie Ja nyare pacha be chiacha mu nyina. Remote no e. Ten typ E ba cha me gidi esem ho ye pa ye do twedi ampona no mo ase. Na ene otimi kan enye ne bone kwaso. Eye anigie ene asumdue e kwaso nko asante be fre yi. Asante mai emfre yi mra. Asante me na adwo atama fotu mechu. I am too proud. Se meka se me osatini. Izanse asante yade a oye ne yi. Asante fade ofa ne bum. Asante krade a okra ebo ho ban e medi mu. Asante kotoko se yi. Ye asante kotoko osi asante kotoko osi ai ena sebi enyado sebi abrawo yewura otumfo se etunya mekese abebi opem so kotoko henne nana piao ena okọ mampon ne second in command na o se bonsu ya nansen ya okokra na yewurade adadua na to ne tiri so meye ne hyehye nyina na ajakuma dofi na me bo mu asema wate na wayade na wakire se won mama mra ni mama ne na mampo hema wayade papa eza se bre adadua na ede ma wo no ode atoto ne emanyina ye bibia wo ye bia hu se yes wayade wona kwano amamre kwanso amanie kwanso entetesem kwanso ne nyina na ajakuma do fie wa hye obani monyam na megidi yese obanso so obehye obi wayade na mo apiafo na yese se as ayi azaza kwade a wo fade a wo fade bumu ampa santi kotoko hene enti na ho oni brei enkwasiafo ya enkwasiafo mu ye deni aye wura se nkwa ne esro no oyaye oseya ne esro no ono nkwa ne esro no edomu a kire nsraba na ye wura wode ne sika futu ekogu ni nwia na ade nyina na ose bonsu na echi hwedomu ana ni satakrache no enye kuma ba we kire asante bobre ne asante su o ya asante ne asua ne ma na fa bobra afa wo frank nalo fi no ko mistake na e na de top white obi ama me hima joso hima na ne ba no timi de top white kwa yase Dr. Like wo no nkrofo mo ya hyem ho bone mo kwa yase an ma hye jeans ntiatia na shirt o so mo nya nkwara anim go asesam za ade ye to on ma asem no fa to baby na me nua no mo ya ba anka mi pomu ensheda enkoyi na nsemu na soso me ye obligate ya sabi wonka mi amenkan aha ubiri mi anamti wo mili mi aminti mi obi a medaboko na so menye mere sa namtie mpedede na soso nkyere se obetime atwa fam so na de tie ne se mebi osantini mi yakani me pa kanfo enyina nkabomu ene kroye esanse ne yede ato ho ne ye ka kire wo no ye ma hu so ye ne pa afro no ente sa enye no kore ye nyina ye ni pa ba kofo ye nyina ye fra busua mu ene etutu ye mata ene e ko chiri kro na ene me wo ha na mi nua ba ko esene link bi de breme ye ajimabedu ya efreno osra ade agie osre ade agie prakese ja metu ofitiko otia na ne ho abo mpapamu na ne ho abon watan na ne ho abon entasentase na ne ho abon sabi ahoya eja osra ade agie na ajimabedu prakese ja metu ofitiko otia na ne ho abon mpapamu abo eni bre abo tan abo ntasentase ye nsemu muka
Nanka today, yesterday of all days. Now only respect kura no give respect to the deaf. We are kani. Bibia kura muno we are kani. What's ya kunya tuntum so? Wait na sabi. Bibi koso e wadwenim when ye kan kura ne to. On must ye mu. Na panyina wo mu ho no yade sotoro na me wache. Panyina wo mu ho no yade sotoro ne yade ama wache. Na wo bibi kan abra ye jam owufuo ebra sebi na mampon hene kokura na sebi enyaro sebi abra wunua ba mampon hene asase so no koi secondary school wo Monikes wo makwane ya mampon hene fie anu wote na jakuma du fie ne maame no ne se won ma yaduane ama wono efe ne se ne do ma hema dibi na ka sebi wuni respect bia no jani enya yenwie wo bibi kakura na jai na yenyam mampo hinwie ni ejam ni wie kura no achi mibia kotodin a wo wasem bia wo de so social media commander social media chief do ma social media chief do ma hene social media eno mie ni nyina na tia eni ti ne yeso respond because your classmate no sabi mimi ntimi correspond sabi akwamo hene mi ntimi correspond wo hene bia wo na me classmate no wo na wo te social media no so ana wo ka won sam ani yaso to social media so na be responding ai yesi sabi opanyi na wo mu no ho ne ntoba kora bete akobiro bi mu na mane ye no ane se na amene ane no wani atra wani ntonsa na akasa se de wo yobi na so sabi anya ro sabi abrawo wo boto kora sabi ni sinate ama won sesi fom nipa be na wo ya okasa te se de wo yobi ye akoka ne nkora agina ho na wo mu ho a na sabi si eba honam tibia bu kora na nya henie mu a odufo wo suti pan no ave na wo 59 years odufo timi wo bata wo so wo suti pan no ha na wo mu panyina o expect so bi bebu until that time na najima bedu ofri beketi bantima ko tie ya ho bon sabi prekese ya fiti ko tie na ho bon papa mu ye beyi wano saa ye beyi wano kopim se wo beja sabi wadwene no a wo de ato fom na nkora tietia so no ye beyi wano ana basumdie adan na wonka ompem enkabo mu nam adan ti no wani abro ho ko se de wade ayira adan ti na obuafu hu se de obi sebi anya do sebi abrawo obi awia wade mu obi ade na wo obi ade a obuafu hu sa no hwan na wo ne ham hwan na betena se aka che so no wasema woni abre hu de na wo pe ha ede pa na agima bedu wo pe ya pesa wo kire ya do kora wo pe na wo kire ne ya ne apagya de ama wo de wonni musuban ana nkora mu frido ma ne de internet so montete bonne ne mo ne ye bonne ana mo ma ade ti internet so dan wadi ene so ade ane keka bensem ana nkrofo e dan wadi no na kasabi ade ne kwaso mampo hina wo ya ne doti yie no obetena bonte akotena se uchodo mu se upuoye mu se hinfo se wo stam sky wo stam ahimfie no se de yo wa betena ho na woto amane na woto amahwan pa na woto amano social media inspector commissioner of social media chief na woto amane na mano social media superintendent social media commander in chief na najima bedu prekese ja metu ofiti kotu a na ne ho bom papa mu prekese ja metu na ni bro tumfuo setu nya mekese prekese ja metu ya sebi anya sebi abra wo predi bre na so sebi enchodo mu kura woni bi wo cha tsro eto asem so na wo cha bakose mu atoro ukuro ne wo hene ne utimu no yokuro dabia me ka kire Ghana force sajima bedu si sabi obitan no ankonya tuntum no ote so obienu a otan no wonu mom no ahunu se wo ba na bonten ya bekeka ne nsem tasentase ate no aise so aka kora na sabi ni tida ne kwachi na sabi wontimi nyam na kan na adwene sa na wo yo no yo na najima bedu woni ye tan
Ana na wotimi ye ni bre na obi ehunu se kwaku ananse woni brade wo chefu de che wo che ya kwanhwe a wo che se bitikrenkere woni bre opemso wo papa wotawure ya woni bro to fo se tu nyame kese obi asabi wonan anwere wo ho won kom modin sabi won tena se entena obia woni wuni sabi ani ntase wotena ba bia na obodidin adai na sabi wonum ko amu underground rappers na mo pese wonum de wonum a sa akode enum eye popra na omu fa beef no omu ye beef no wie na nkrofo beto wonum kan onum jai ade na wo pre woni abre wo ho ko te sesabi kota edi jaka na wachi se ko agema bedu meti Ghana fo nyina behunu wada pa Ghana fo nyina la na buka se wo ka kire aye fa de sai wo ka kire Israel fo Hebrew fo se wonum to wonum nya Joseph anfo ma bezinum fo nkonko aso na wonim se Joseph wo ko no akwa de fo ama mu nyina ma bekoto no na wo ga so beton asante abehye t-shirt ani awai na Ghana fo to idea so ya ngobrase na wo ga so wo de tan to his friend say President John Mahama any NDC for any asante mantem na onima yankofa adamu ato ntase you ebeyi wo mesoro account asase ebe pawo esanse wo ye trofo papa Papa me pesa me di na nim kura beto me so esanse me di enim difo enyansafo wona sabi wo bu amamre ne amane enam ne wonum diri enye obi asabi wo take advantage of modernization social media no wote nananam tete nkonya so na wo mu no ho kapreba me ba wiase mi hu opanyina wo mu no ho sa da yo pempa musam agema bedu wo kasa no wo se jafo bi otikumase in fact nyamie ni nukreni si e kasa panyini woni panyina bia na nka panyini kaye mpanisa na sa wo so panyini a sabi wo wi sasaduro amatro mo sabi abo atro no so ba wi sasaduro de ka faja abo atro mo me de ba wi sasaduro apa wo panyini wo bi nsa so kame meja abo atro mo ama nakro wo so ni papa nyini wo yi ya pempa mu chatsro abatro so apesabi enipa mu echichemu mese samenum sasaduro na ka sebi media pre tromo de ka meja sasaduro num ama bo atromo woko oso panyi mi mpa bi da wo so nipa mi mpa wo mabusua mu da eza sa wo ye nipa bi a wote abusua mu abusua no asumdue mamu da enkoso mamu da esa se wo ambition na wo no evil one wo evil ambition all the ebranyina wutimi tese mampo hina ye ndoti ye na kanyansafo ohina wote akonya so na wonananu mo wobete won makonya so no onum nyina da bam ka wo the respect em nananu samafo sabre we na beba bonti abeka nsema kase enim sane na abonofo so de mudua abododo sampa ibono adma bedu ehine na wo ko ehwa na tete wo ma obedi hene hwapa na tete wo ama bedi hene sampa fa hene ye bono sampa adi abakosem na wo as wo na wo sia se wo ye bono ni no abakosem be na ane sampa wo e connected ha chiram ya abakosem kura sampa ni ye bono ni ana sampa fo nyo omone na fana fo no nya sampa fo ne fika kararo enya sampa fo ana wo nanam ko tusha won mo so omri korongo ne bedufo ye yes ya kwa ne bedu ani na ya fa ne jamerafo ana said sampa fo ne nkura o na mo de chichire mo jama state ana otumfo opokuware ensha so ani dream dieri kata se ne nko na moton otumfo se opokuware betusha mo so ebe gu jama state ana sampa imagika santima ho 1723 sampa ka santima ho to date 1723 sampa nananum
Bebrenella some pomposo from 1982. Ye peja sampa kunya se mahene. Sa brebretis fobedi. Asante mane so. No num kukuru sampa. Ede ko she sumase. No mu kukuru suma. Akose drop wase. Papa we. So obi kacha se na adwene ne daniti mu no. Na nanom tankase se ya. Sinipa kro hui. Ede ne sister chorima se amentum panda. Ade na opre hu amang wonto manyina bo akoko bini. Wonu wa na etusa. Wana na kwan ye preacher sumdue. E preacher kro ya no abetra panyina wotire twi masaduafo. Panyina wo winnan kanam no de semofra. Na se wakonya bo ase wata na kine ye. Wa woto age ho. Wonto manyina dim. Ade na ye sebi mammofo sa panyina mammofo. Panyina mammofo won pesa kanfo. Ebe hu no machi. No ma come who bomb no take advantage on today's social media and the politics. On man boni say be pese bet esesa do ma abakosem eso be suru he adima bedu ma no kokotwia nana adima bedu wo sisi wo so obi pese wo sesa do ma abakosem do ma edi ekuro ye fen do ma da bayin eni enye ekuro fen do ma da baya unu fake historians na mugu hono enne waje ma historian no de na mo ye no mese wo de tro ko sasabonsam na dua sebi anya do sebi abrawo wo de amane na mo akonya tra so enne ohun na wieye wo hunu hye ko fe dubra na nanom bennam tumi so be bra wo bakoseba trofo ni nyina ase awo na nanom tumi anim dabai ana yebenya ekura fe no I friend said doma wo asase adwuma bedu ekura na wote so no a wo pa chese di mensam toto obasa no ko na ageye wo na nanam ne wo hene bo na nanam kura mko chese kuro no bo no mudi kire come on brabonte bebo wo na nanam kura wono mko chese asase na wote so no a mo sode a efri kire masu kodo bo akurom ekofo so ani ade nyina Aduano, Ojo, Aduana Fomo, Yenso Obia Aduanafo, more than Chinese concubines. And now, Mammy Father Babema, it's no award any. Nasa staff on in your Bama, no award any. It's my sasabi. A radin Yakopon, Yapasa Betray, Admabedu. So the bar, Messi would the trap, Gebesi. Mel won't cry anumne. Sawa wai, o mosquito suno bugugon. Me for me no one e konto kwa wona me classmate no because wo ana wuti social media so e kasa se panyina wuni agene enti wona me classmate no enti okura no ono mu e ba be di matam no I don't even have time for them so wuti unity a so wo mpen ka bom mu a e de enti no wani abre ho se ni baba ka no wabo e de enti no wani abre wo ho so obi be di atum so ya santini what is your own problem? So obi jitumo obi anyantumo ni kuro no adjuma bedu be pacho na sase wotonwa ukomeshi wo na konya yesi a wotimbi ogun sa friend nanoma obowudin wakana bakwasama oka hubi so what is your problem? What shine wotimne sha na wonwia ba no so sabi what say wa yesi se kobi wokwa yi a woda totobi edem na dafo no no na epam adwenu wedetete mo no ebia na onwia ba nti eti brabonte na djima bedu betira ye kwankora ye busa wo he wo sama keke anyina sabi nyansa bi enim ti ebese ebusa se asase na wa wote so na wo se wo fra wo yin bia no ama no wo sa tumi no so be fra obi e wo do ma asase ne so wo ma asase so sa wo mra sa ni kuro aya wo na chechire ye ana wo na nanom bi na ba chechire ye e kuro ben ne wo do ma mo na mo chechire ye I just want to know. Huh? Who goes to a gunsade chagin? Sa sama baba wa iti abontina woka. Sa wa buan woka na nanam tankasi an strike ya baba onu. Na sa sim woka so yampa. Ena mi adima bedu medi atosam ena social media so ananam mun chamase ema misumimu adima bedu. Wo ye trofo wo nana bai ekuro ben na wodo makro no ma wo nana bi e de konkwaje ye. Ana wo nana bi ekwachichire ye na mkotena obechire bi. O asase o okro wo chi ame woy wo chi ame ye do ma wo chi ame woy ah wo chi ame e wo henefa
Ya besa wo kire ye se wo tia me ni. Ne ye kase Adima bedu tia me, wo tia me we. Uwo bi, uwo mpanifo ho nkonya ho. Ana wo ne ye ni. Sa wo mpanifo ho nkonya ho dia. Na se wiase ena bibia ba na wieye. Because panyina wotena bonten wo ka na isem. Ana wo ni mpanifo a wo amane a wo be ka kire wo no. Bibi se wo so a wo ni nkonya setefo. Ya betimi ru wono madundondundon. Wo bo ho. Wo ni afutufo, wo ni futo hene. Wo ni obi asabi. Wo ni be se kokko man fa internet into so. Wo ni bi ho. What is your problem? Me pese Adima Badu be ka kire ese. Asase ametisu. Me na nasimesi. This is all the work nyina no. Me pese hu se wo ye. Bibi wo ho. Me pese wo wote na Adima Badu be ka bakosam kire ese. Asase ametisu e friend do mai. Say ekwa say so na be friend do ma. Me pese obekire mu ye kire. Me pese obekire wonna nanom kura be bo nanom kura mukokun ye koje sa asase no. Anase wonna nanom kura mukọ na sa asase obi ante so mukotena so. Be kire. You see, you don't even have a land. One no din se kromfo a. Won wi dia ya che no. Woni asase te so. Osra de agye na Adima Badu. Wo sra na wo gye ye. Wonna nanom te sintra so. Ana wonom ko sre. Agonafo asase a wote so. Ene ase adua no. Ego agonafo samafo ni mu ase. Ego dawfo etumi ani mu ase. Agonafo asase na mote so. Asase ni nyina won asase ni nyina agonafo asase. Mansi asase 1950s yala. 50s yala na wo fa Adima Badu. Patapa sem kodi nkruma si bibia ba chi. Na nkruma ba power. Ene ya chi na ansu. Ekoto mu 10 years from 1952 to 1962. Ye yi no no de awerho koto. Ekotena Kumasi. Kumasi e friend say e friend say asam na awerhosem. Wo ba ene anasi kro ni nyina politics anasi kro ni nyina ade amaw. Ade ene ma hene de amaw. Wo okuro. Me ba cho wo okuro organize box mi su se ede bag. Mesu ala mi su papa mi su. Se kameni su te se poa. Kametra kwantempa sa se so no mesu ma me mama bia. Organize box ni pa huru bi te se muntimi su. Mi cheja duo. Ni pa bi amu nwini ntimi su. Ani pa bi amon pasum bientimi su. Ani pa bi amon pen kabomu. Samu do mafo no ma no ya na mu ni buo ni tete etimi su. Esu de mi su bi. Na sa me ni suo ete sapo ka me suo ma me ma ya bia. Etu de mi su bi papa. Esa se so woni pa bi di Adima Badu a wonsu sai. Wonsu sai na so hina o tia konwa so. Tia konwa so ntum so. Ebra man po hene. Ya de dotiye. O wa se mi kura kan. Nyansani. A sense will tell you say ye kurasi fi ono tanfo ye baako aye na kama ye no kura nkoto na wo nkosese bi pesa wo kan wo babontra beka o so bi ehunu se adwene no anya ye etimi mesu de misu to the stand say I wish se do ma hene I wish se wo embusuani na ma kire ne se ne nyansa te na ma kire ne se de emfaso wo nkabomu so I wish enetimi su misu ankasa menya su da etu wa wadwe se wo ka e de mehi na so asempa na me ka kiro misu Adima Badu ye pese obeka kire yense asase no dia doma 1950s ya up to 60s ya de to doma wo asase maya bakosem fa mansi asase ho maya bakosem e fa mansie kuro no maya bakosem fa ho oho de onka aho abakosem ena baabunofo ba bia wote na mutimi ka ho abakosem agunafo nyi wo hohoye ema ba bi ntina meme nananom wonfa nsuo na ya tu frisu ntira so wo bonne enu wo kaka bensem nti na gya ne beto me nananom asase so na ya nyi mo ba bi ntina ma wampa mu ane efri 1950 the politics ya dia boso sa wo de asa me fra wo hini bi na wa ma agura ni ahimfu bia la mote nananom wo mansa ase so na nsuo wa mudi adanse na ya da woni de hye na wo nananom na ebesi mansia kekere wo manafo wonfie
ya wotete mu nkonya so saje ma bedo fraw na wokwa na nanom tankase e wo masase so nyina no mbedi esa so oni musutumi onti me from mu bia mu na wasabo fraw no mo no ba mo na waso ofere mu wura mo na waso bebo ni mu ase na ochia mo ena kwa aduanafo me wojo anim guasesam amisa maame ne baba mada no o ma wobianani ne oba yi oniaba ni nia be ma so ada no ma wobianani efri kire mesu kodwo buokrom fosu ekoba bia aduanafo me eso agunafo asase na mote so free mansie o manafo agwonfie ne nyina ya ekuro ni wo ho ansa na moba enim guase ne awunim wankata wabakosem wo sase de wo se ye ka aduana pie so nanaji mabedu wura fi nwura ya enna ya encheye ya nanan nkusi yo yesumi nya hen adenti mumusa nanaji mabedu mame ganafo mumusa nanaji mabedu mame se nanaji mabedu yi wan na di wusi wakomya wote so ne so mumusa na mame mumusa na mame yo eye question keke na mibusa no aya sumnya ma hene na odo ni mapew ani nana adu asumedu sachi ya orusi okuma wo hene ana nwumere da suomu o ba lokun sansan efa wusi akonya so ade na satam a obedi ade na from Nigeria na obedi ade na asumedu sachi no ho no ade nti no wanti miemie wa no all this years enfie bebre sabre na sumnya hene etiase na odo oni apew anane enuma pelti ase enfie bebre wanti miemie wa no ankasa wo ye bia na PC ade na abeka to bia na PC eze internet yaba na obi anko he ni video bia obetina abedwomo okase otumfo ese adehye ase ahye ewo subija eto onipa no kura oyi no se omra mesua ye medi asumnya de no onipa na atimi ammo ne rihye bia din abra wo swai eti sadia wone de wone ne adua na PC go and listen to the chi ne kasa nyina wo kremu adua na PC o pache se asumnya hini ya na oyi ono onya de hye eti sadia onya de hye dia wonu na ye adua na PC admabedu abakosembe mu na ye adua na PC betera ye pasi ko way back from 1700 abra wonana obo kofi ene aduban wonum wo ho womuntu ho ansa ne ye wo ada na omuni wonum achi anu num bia kremu adua na PC wona fere nim nyina anu man kremu adua na PC kwaja dinkra no dance no anu wan kremu adua na PC wa kasa wo fagima bedu obedi ade anu am kremu adua na PC wona abe kremu esa se omunim se wonum nya adua na PC woza ka se ekuro be na wo be kwakwatere ma wonya o footprint wo ho papa wo kasa minim do tufo archaeologist fo omo yo omo research no omo se 1050 ena sumnya duana fo ho no betena ho 1050 na enu mape onum ho no betena he wo kasa wo na abere wabono ene abere wabunu nyankopon abere musuo abere sementi wo na 1450 onum kwateche bromai so eti wo na nan ye fe na abere wabono abro nyankopon ne mai so ena ayokofo ba ye early 1500 eso ne wutim back date akọ 12 say 1250 1275 ena ayu ya chechire manso obi amfa hu no date abebo ne yebese ebusam se aduanafo na abro nyankopon abono na abro nyankopon enti bono enye bibia enchira ka piesie echire woni padin yo ye duanani no ya brewa ena yokofo na samai wono betu hia so ebedi mosu nkudim yebese ebusa na najima bedu esu ya santima so wuji tu se hoye mukuro ana wuji tu se mu fitwifo enye na wufuro na afro na se kwada so mfiri kuna na mu firi bo eche se woni mabakosem wei eche se woni mabakosem isa se wo biala wo ye a typical kwa personal ona nanum
aka na bakosam chance ye kwafo no wo free Africos no ya won mo free ne modern Ghana e kokotena Africos no kan ya na enye Ghana no kakra bi ba kanfo mo ye kwafo na kane na no ti Africos no won mo ti ho dadadada na de tie ni ye nyina busuaku awodo a ye wo mu no so bi ka cho sa kanfo nyina ka bo mu anya no kwere ana ko Sudan ye kwafo ho Ukwa kametia efe no Egypt e okwafo ho Kush Ethiopia e okwafo ho yemu ye nananom enam Arabs invasion nti ye to amania we fa ha eti to be kura hunu ba bi obi afa nti ko be ko ba bi no o kasa na ono so ka bi no so unyia asa no wapia pinchan ye ba be join various empire enne nananom be break asa Ghana empire gu ye enye no kure Nanano bi kura ba ye na Sunda empire mesabusa no nyina ye kwafo mesabusa no nyina o ye kwafo mesabusa wo ye kwa wo ya kani enne wo kwa Egypta tutu kamia ene wonu nyina o ya kanfo ahefo na wonu Egypt those days o ya kanfo pila media connected na nansai na hima hene o kan ye fe no ebomboso enu nananum di si pyramid o mu di si ye e ho ne kwa bi o Sudan ene de fa mu etebedo ebedwane Sunda empire no Arabs ni invade ye ene ye sa firi ho sabra no ne ye ba yanim na binum so wache wono mo ba ye be join Mali empire mesabu samu nyina eya kanfo mesabu sanu nyina la so eti Mali empire akanfo ya ne eti Mali empire and Arabs for is invade ye and ebinum ye skata ye mamom esa Arabs invasion no wo be de wo babom woni ye makura beja ho wo japade obeja ho eye impulsive of obi ejidie no obi som tinana no fa ha na bia fa ha na bia hura fa ha na bia fa ha so ana ye ne abi ayi ene Ghana empire onum boni din aya kanfo na ebi Ghana empire kwafo language na ebi ye eno so Arabs for be invade ye ene ye de bo amane mu eti kokosho se ye mu bi hwete ebi fa aye fan say south north ene ebi fa aye fan say central south the middle best south ebi fa hotisi baby apra no ho ne hwehwisi mu e koye baby ka Africos ebi ka Burkina eti wonu muti wodada sa kwafo no muti wonu ye nyia no wo mu ba wo ka ho abrense so ne ba eti rag mabadu akwa beso ana wutimi babontene ebe ka kire yese sa baby a ene ye fe no Eastern region no akani bele ni ho afane tete no kane nanu akani bi to anya no kure ne mom ye fa middle southern belt no adanse etwa pra no ho ne ye besete wo ye edi ati na mo si ye nyina ye fidibo no anamu kremu ownership won kire kurokuro aye nanu be kire obono ho won kire akwana fo kire kuro de waye no mo kire obono aburo manso mpatonya bro region aburo manso ho no nananu makwana fo kuro wai nanama yakofo kuro wai nanama senia fo mu kuro wai omo nananum abusua wai nanama bretufo de wai nanama sachiri fo he atosam ne nkontompo sam betendo kwa dansia sa senia fo bona bon onu nie asachira ka achirefo akrochare omudie nie wojuru nana aso a se akurofo omudie nie woju nana amakusia ahensa omudie nie woju nana afere se agoa wonom so ne nana atwedan wonom so die nie wa ahensa ho ebi ayabretufo nana nkuru se ne die nie e wo fomena wojuru ha akọ ayokofo a so onom so onom edie ene bedwom ebi no mutu betena santema so eti mu amu kremu se ye bia ye wai no kura ye mfa hinta na me pese mbusa se wo se wo konkranza enipe o nyina ka bono eti wo ye bonofo ai woni abre wo ho won se nkranza hene no you know very well say wo ye below the standard se nkranza hene be fa mamre ne amane ye kwa so adima bedu enye wo pen wo class no this is your fears won se baby enane papa edi rewura no ema na ni eba nhomne so no wo ye small boy
ya wode wo boss amna ne ya so de o ya kase ene woni abro ho na ne okọ Germany a ye wo do ma fo ma on mo Germany on mo ka jama kasa se bibia o mo ye jama afọ na naje mabedu o ma mebu ofu panne o mo ye jama afọ wa ma me renso aho se panyini pa wa tese aba santime jam nana o se bonsu na kama ye no kuro ntwam na naje mabedu ukọ enne Spain wan kro for fa desert so do ma afọ ma ukọ asebi Spain kase won ka Spain kasa ne se bibi ase won mo akasa me pa cho won ye Spain for ana won mo kotena ho na naje mabedu na se bi anya do se bi abra wo ye panyini so in fact wadwene wo fom papa wadwene wo fom. With all due respect, me new option biara to describe you. Wadwene wo fom ene mimiti kromi he wo ba madwuma mi wo mu a na wo tis brofo a meka me brofo a meka English broni kasa apia one ena meka me English ni me British ni but meka kasa no a me wadwuma mu a obi oba obi afise o mo ha esu ya mo ha eti anu emami eye English ni anano emami ye Scottish ni na najima bedu we nursery ankro mo kindergarten ene e kasa ansem wo nye panyina wo tifi ti obi ka bono a se me mituwe bitimi ka mfante na se wo pa kire se o kwa se me yenyi e ba kunti it doesn't even make sense. It doesn't make sense. It is obi aye asantini no ka wiza wo ka awiza na dabani anase wo ka grusi na buzanga anase wo buzanga ni anase papa yi wadwene wo fomo in fact minim adokura nkura no they don't learn me tia say they can see say woni bre asante mine woni bre otumfo e ka honkona nka wonya bisa na nkrofo okoto. How is it possible? Enemremi kotie nana Prince Nyaku nana kokofu enkwanza kokofu obusu apanyini ko no ntufo o se esie wie bibia sesanda ebrumani asanteman bibia sesanda asanteman brumman bibia sesanda oyire bia otiti social media so kan nsem no mfa obi asase meka wo de enko kotie nwum no enfo obi asase meka wo de ho obi anim na asase ya no obi anim na bakosem Ajima bedu susu bon kompon susu kasama entrimra wo kwa wose medie na de wo yi enfa brekum asase meka ho enfa nkuraza asase meka ho enkuraza hine o mehye wase wona kwakoshe na se esase oso ne bro so ebese mebuse wase eti opika kasebia wo yehoni. Oh, I see. I didn't know that until somebody call himself say any Ghana or problem. Your education we no problem wom. Esa so betimi sa kasa asem we. Abra and the money for ba Ghana bet na Ghana cap Ghana kasa. What musa cross ofri here abeka so santeni. Now betimi kasa obi ka bono kasa ento ebru a. Ene bibia nzisa mpa. Bibia nzisa dia wasa wo ye ne se. Woni abra ho because of promise e bron champion maso switch. Ana wo hu se debi wagenda wo dia to amrate ne maba wa ne tirimu. It is not easy tax. It no woni tax ya kan. Now ka so betimi persuade obi ane bia ba. Kanenu na nasante mo ka samto ye so na social media ni wa ye beyi ye ho ano e de kire ye nuanum bia omo bromante mo thanks. And now what you ho wo fre droma kase so ebru ni I wonye shame of yourself. Woni hu Ajima bedu wonni ani wo so be bia wano kase droma kase ya ka brokasa ho nto mo ya bonfo wonni ani wo ana fade ani mu droma kase tase ya ka bono ho na sabi fade ani mu ana ebu onu mu tase wona apese ofuma santefa Ubi ya no akwa kogina na higher media. The one can so nyina so ye ne dia. But wo ehe na ye wo dia. Asase na wote sokura bese ehun so ye wo dia. Be kam yentie. Wotimi bie wa no kase. Be konkuranza.
bankrofo abeto be kabono enkraza be nya asante owi wani abiri wo enkraza be ye bono enkraza be bono ne dia be kwaje be kwaje na be fa wa woto first ba konwa so kwaje enkraza adehye omontan ebono and omontan omasante. They love being part of a bono. And they love being part of who they are as an Asante people. And Kraza this year, Ebu so moya bono, womu bu so moya sante. But you trying to put them in a very sensitive situation. Obesa will keep you a confusion state. Omeda kanchere and Kraza mine, someone from Bunum free hanko. Ne binumunya disappointed. Abra sebi, abru beda omosono. Oma adoni bruno abeda omoso do se eba historically ni bibi onye bruni but abunu kasa wakabi ebunu be kasa beautiful language okabi bibia wonu mu na eye etinde edi na pese oputu no adim na che na maba wo so de tia wonu because of say wo agenda ana wo te wo himfie abra sebia nya no sebia brawo ni nkonya sebsa ase ni abusunya no nka obi na sa asia no ne ba bi obo ne hye wonni sutumi ne ntire nkonya wontim metena mu bi o sia konya na sa otu obi ade so wonni ho ano e de na wujo wonu sa no enkranza te ho o ma bontin me kasa wonya bununi enkranza hine timi kan ebunu kasa o timi kan na santi kasa enkranza hine o ye a neutral person esa se abro man so hine sebi anya na kwache amiyawo na kwache akwacha de efe yo onum koto no no oje wonum no omtan entokwa na baaye na so asantefo okotena asase ne so no omne abonofo ko anebro man so omne omtena so biem omne omun ntokwa omne wonum aware ya wowo etidie na wagenda na ne wohene obese esi wagenda ne se ade na ya ada ni ti ase no ohima ya ada ni ti ase ade ti na wa ma bonta me kase engraza nya asante otum anaka se ne sabi ufri se ne adehye omunim de asan wonkranza woboa onwo tumfo yire ya ene yi na ma no ono de pepa so esa so bia ntumago ye na dimu asolonga se nkranza won ka se wonya bununi na won ka se wonya santini no. I don't see the reason why you should implicate nkranza minim ne ati wo so implicate nkranza all because ayawo ya se nkranza hele ebedi ni papa otumfo se etuachi atra private jet mu akwankran asi na wo bani abodi ne so asantemam na wo bia ni age se otumfo o se etu odi kare ba panyini ayawo ya so hu ni sa state ni se wo bedo wo be kan nyama santefo ho ewo ya but woni ni nyama abonfo so nete ho wonyi wo bia man woni obi ati asumdiem enkroza nka se wonya bono enkroza de hie bia no obegina bontia ka se wonya bono na emu mo kana bakosam de a o timi fa bono nchim esa se wonya bono na emu o kana se kire mu de a o timi nka se o media me ni abunfo ni hweye o timi nka sa ejina na jima bedu edi eti na person implicate nana bafo pem. What is your problem? Problem be na ne wo because kane no na mpese o sorry ti o tumfo se to ne papa na nana bafo pem obi nkyira wo se nana no mu yi ne dada hu me kasa kire no no e kasa kire ne yi abra ne nana o hima ya da ne bufu ni nyina na mpese o mema na di ade kwaje gazette no wa make bad comment bia da wanye ne yesu ade wotena ho di kwapem se ne papa na abuto ne yem ene what fama many amane kwa so afi de wose nkranza anya asande otom ade obeso a kire wo na tachi ma hene nkranza oso a kire no na mpacho me bom mu ase kire na tachi ma hene gidi yeso ho ye nkranza so a kire na tachi ma hene nkranza na tachi ma hene kura nim se wono otumfo se tubose ye nkranza na tachi ma hene nim se wono nimia otumfo se tu omu free ye furu bako no me ye moja kro no me nya ya butia baako no onim se asem de aba onim se asem de asi 1723 de asese ka bia ka eba abawi na so enne ogidi ogitum so re ne bohye ye nkranza asase no mo sa ne gonjafo bohye ti gonja hene onim se do otumfo de bohye nya one ba fopem de bohye
ede na ape na akọ breku na be breku mfo be kabon wan na sima breku mfo nkabon abunu kasa very beautiful language ye wo ile mme ye obe very beautiful language eti ade nti na da bia wo pese upuchi nipa ema nipa eya ho se da bi me de ane sei aso pese o ma nipa lonely so wo pese wo control to wo ntimi control mo dia ese ma emlate ne maba wo no so tia wo mo wo so te wo na nanom konya so wo kura asase ne nya wo dia bekum hima enyina baby biela mi nanom ka se wonye bruni da bekum adehie nyina baby biela nka se abunofo ene munye sei ene yempa abunofo onka bi da bekum hima anim onim de eya mamre nti na odi akonya eya mane nti na odi akonya wo boni na nanom ntam odi gunsa okoni na nanom konya dem akonya na oteso na nanom tumi na wo mu amana ete ho nti kwa ba so na bekum hima betima ka se onya santini just tell me tira me se bekum hima adehie wo bekum no kwa ba so no betima ka se apart from crofo muti bekum but this year no kwa ba so no betima ka se nye asantefo bekum hima love to be bono and she equally love to be a asante ti denti na person insigeti wo. What is your purpose? Bekum hima di abunu bia atam bekum man ka semboni bia fa ne buna waye ho bekum man ka bibi bodi bia fa abunu regina otimu no bekum man pa bunu eso nkoso na do you wanted to reject ne ono ne be fright na something na bakosem o soye no odi swai na konya na sase ne hie onyan no na sabi okasa komu ye unya no ade na unya eka wotimi bia wano ekasa akom eye wo abra wanya wo kura wo na wonya kakra wo ye ebu afari aso still out bi kasa oyo panyini ana wonya aka ana na wonya aka ana wo to nsafra komu hene wo ye programmer ana wonya nta otofre wo ana ntina wo so wo to nsafra no ana ntina wasa amanfi ana na wo so to nsafra no na najima bedu ye mambofo eya wo de ye but what try so be instigate other people I'm not telling them about etia ahemfo a wo mo te bunim na mo ya santefo e de no ma ye o mo didi bunu atem o mo ka so o maka so o mo nya bunufo na nchia bodom no se me ye bunu ni. He was very proud so ka so ye bunu ni na so wasum sikaja chia bodom hine na kokko wo bi na no beja nyina mu ma wiase nyina hu so ye bunu ni ade abone no won mayo ada na woni bro won musa ana peso create problem ade to ho otumfo kasa waka bunu waka hafo asakwa no baba ka sante weje esanse wonim se nyina ne kabom ye nipa bako ade na woni abro ade na pese ma wo ye se sa pese ma ye de bunu wura ka de pese ma wo ye na ye hura de kura wo pe de ja instigation eja so wo mamna tie ne maba wa ese the problem wo ese wo ni problem no wo ni problem no you are the biggest problem odumase okay wodumase number 2 yeni wodumase number 2 yeni odumase number 2 ye wo wodumase yeni odumase se wodumase ba de de be wo na wodi wodumase ahensem. I don't know what is going on. The benye wodumase adehia betra bonten won kura de they shouldn't even say about anything about bono, but with the love and the respect won obitina sabi omunya nana tachimai woni omu bia ntra ne bone kwaso eti ekwa beso se edini yede beto so 1959 yo se yede no mfa ho eti kwa beso na ewodumase nyema betima gina ba bia kase menya bruni ontimi nka eso onim so ya santini or respecting being a bono and or respecting the tradition and historical demise adia man ye nipa otono sasantini it won't disrespect any of them. It's what is your problem? And I buy bro for buy him for and I bet so that bear cook master na bear pese bear do makunya ku bese baby
Omo hwan akonya de wo hene ebuni hine bayi na de na konya ko se hwan ase. You see agenda wakasa na to obi adwum ai ana brofo so de ba ho aniwu na ba so da ba nya baako esa se munye baako obi a woni pa ba hoye na so asantefo a wo me ya dehia efiri bra ye team potam hoye bunu ani ahafo region no omo disrespect ebunu the name ebunu da omo ma bontin me ka se ye nya bunu for demonstration omo ka somebody bia for abunu ho da eya mun all the time mo peso mu ja so mbeka so mo ya santefo mo na mo peso mbeka mo na mo peso no mbeka brother has your friends me that say or see you see your life ye krama ba brother me that's why nyami sharp me that say me mutu kakra why you see this are some of the things sir ekoso na ama kurabi wo hana ne buofunu but onim historical reason onim bibia he don't know anything the one man say woman na hu say nim ahemfro mu di wonom so no wonom aye disgraced etia wana ne buofu but no kura de say ye na wasaka ye bufu ye ya santefo ana wasaka ye bufu say ye awoduma say antimiam peto na protecting language no kabono yana wasake ebufu se brekum kabono yana wasake ebufu se kwadwuma e kabono yana wasake ebufu se nkuro ahodo bebrebe amante no ne adade nyina yana wasake ebufu na so enam dodo on say kwan Abun language is one of the most beautiful language sisa nananum etimi ekabro ekasa antikasa it makes them unique. It makes them intelligent because them kasa hood waka. What me de akan kasa na fra no waka. And then I won't pay unity. Why? Miss Way make up no kasa can make an idea because I feel comfortable using the words. So what is your problem? Nanajima bedu. What problem I want to say? Yeah, back to bed be na be pese back bibia. Back titi woni pantem. Why? Why don't you seek for unity for once? Why don't you tell people that we are all one people, we need to unite? Why? Why? I don't understand. Me put said yes, funo. Now unkuro nya way. Shall we? Post to cut us all King Solomon. King Solomon. Wo make sure say Jufo obebo mano na wonu nyina ye bako na wonu mu intimi be intimidated or say enwe be ma peto say Jimmy woman me da se peto be ma papa ya mi sha why mi mutu kakra why mi shira so ati you need to be very sensible. Sa wo pese nipa adol wo pese ye obi wo pese ye obi ti say eburuwura na say bibisa na ajima bedu ho akuru. This is what I ask. Asante mai anya enura na ye sa anhede to ebia ka enne na asante fo sha ase ka obi ama ho kwan ka enkuro no bebre ma ho kwan isa say enne de enne 2025 years. Say ne bi asante fo so no so senti ne yetichire kingdom ya e bia ka twebo akodua onye sanse hunu so di nti beja acharaman konye e bia dokopem konye e bia boahia na ntuo konye e bia asase kofo konye. Na so those days nananum have a very unique heart. A building a candy problem, so they were all very sure said this is what we want to do. It's in that year, Najima. Assassin, what the end baby I would tell no, and you can know what dear Sassasino, who document, wouldn't you who document? Wouldn't you who crata? As I said, now, what is soon I was who demand? Najima, as I'm next you.
na kanya obrani ne trabia ne kintampo sia we mu bintamu a kawo sasa no ti mema obusu ni bi enka onya de ho Nana Jimabedu asase na atiso woto ho asase di beto wo ho krata asase no de wonni bi yamfa wudin register wa masase no say ya wo de agunafo na won krata kire asase no mo de yet ye the so called traditional area the parliamentary ema wo and now na parliament chief tunu nya ba mo tonkrofo ensase di abra na nana mo obran ta asase na kura enka wasem wi woni abre wo ho enai danfo na ba ti kumase enyo bi na ni brade enko an describe obi sei otumfo se tu oba bonti be kasa wo hye na senso wo hia eno nko a statement nko wanji ma me yi wo ano I was say ka be yi wo ano kasa me hye wase nana nanom din tankase ejew so wo hye na se a ai na buy abronfo buy him for so be ha adwene abronfo buy him for nom ne ohene enyina ye nipa bakofo enyina ye nuanom Nana Jimabedu I curse the day wo bebe hu se wo ye do mahene enyen sensema ba ya bo tumfo din a ho na de nimo Ghana ho nyina nipa onimu na nyu 2% odi wotumfo no tumfo so odi nlemu woye na de woye busy woye na activities wo fa ha oni wonu ema wonu mu hia wo organize way wo so woye busy ene woni abe no na wo to peto so ena be da for bet kumase ho bet yi do ma yija bet do ma kom o se wajimi papa yo ankema me bra panyi edin ankema bet one day or very decent bye bye why ankema I am very disappointed so Nana Jimabedu yo hene won sa hene wonni ntetiye wonni enkapo je say why desperate person yo ho sa woso na be ye be ye bunu regional house of chief which is central body abano na die si ho eye Ghana Chieftaincy Act na constitution and ye adwuma e wo ho it is not part any traditional connection biara it didn't na be so yo ho se de oye obia mai ade why Edie bentia Nana Jimabedu I am so disappointed in you I am very 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 disappointed in you Open it refie message am for na so de Menyano mamsima meba mamsima e kira me ko adwuma meba